Abladiabi be mi fly kemba Choco UTV. Ake nyone actually Pink October. Boko babi ake mini Pink October. Eji nyoni ake machine yake abawe breast cancer. Koni atry adafi. That is breast cancer awareness. Koni ye ni yo Ghana fe anale ake nokoye na actually breast cancer. Ni aha enile BPA wona yo TV no social media kawo hospital na mekme wo atale pink. Ofane minta o ma febo test. Oh kwemi te acho color pink ye gamite. Ma e comment section e money ba abo mondi wo ba contact bo ni wo ba kebo noko. E wo won no acho wo Choco UTV. Ake no wo ta wo ke wo gbe afita he. Eja afine hu ne in classmate your son egbo because of breast cancer. Or mu afine nke engbe fitai. E wo camera and wo yimi nkete Kaneshie market. Wonta wo bi wo mami me New York market ake. Ale no mini amele breast cancer. Leken fufo helane. Oke mami ko pe ni no ni ke wo. O fa ni ma suma ke ko video no chojo mo. Ye comment section e amale no le breast cancer he. O bomode ni bon o ya check. Ko ni ke o ye ko ni amona amla abo. Nya wa kwa video no wo bo yo eto e ja ke ewiwi mo ni e musunsha. Ofane acho mini ai aka Ganyobi Choco Youth TV ne where platform e fe no social media TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Bo mo ne yake o ba subscribe no follow. Ken no ko no ke wa gba sane. Wa no DM o ba ba nabo. Ko e sane ko no ke wa gba. Ko ta o invite o le on o ke o ba gba sane. Nya wa bo wa mami na eto no wo ko do na yiwi. Ofane to yo ten. Yo joba. Ofane mi di ogbe ngbo yo mi no hon. Acho mi antina. Sina. Here Tabora. Okay. Mi no o ye Kaneshie mi no hon e bia. Yo here Kaneshie market. Okay. Kaneshie market center. Okay. Accra center. Accra center. Yeah. Mi no hon e. Yo amo. Okay. Yo sabe. Yo sabulai. Okay. Yo blekese. Brekese. Where are don? Nyone fe breast cancer. Nyoni won try adafi. Was an any will be a wojima kake breast cancer, mini only breast cancer, alumino banyoke breast cancer. Oh, no go feel in my market. Breast cancer, a keke cafe, relaxed here. No what they want check. I make care. Kaya oteshi lebi. So no one in the concert, no one in the neki. No one in the come. I just get on us. Okay. I make 40. Keba do for na bu. Okay. O ko ka o kwe ni and fort ko alo bi enwo e ko le o na ke pen ko e won e for o na gba o pesa ni o ti ke benke doctors free o ni ke no ku na me mo na me awo ni no ni je enyu hu se breast cancer e ya mean different mo ko ni elebe ni eyo. Breast cancer is serious. Yes, serious. Je no ko ni sanu gbomo keshe. Ma ke mo ame. Je no ko ni sanu gbomo keshe. E ye serious po face. Breast cancer kon na be ne yo. Je bo ba malebu. Be ni po e ba febo, o na gbe pu e. Ke yo wa ba mi. Ake e ba po bu e. O wa la ba jode. O wa la le. Sha ale no o le moko ni ene ko dan. Akaka tra medru abrabonti. Ni ke mo mi ya hospital. Mi ba jo mu a. Nyanyo ko ye market name. Nke to sane. Ko ka ma pe ye ko le bu em. Shi. E be easy. E check yo mo. Ke if te jigbe mo bu no du machine. O for money ona 108. O brayo ba nye tun yo mo. Ko na. We, e si anu nyan fe breast cancer. Jenny du machine mi nwi. Ko an breast cancer du ba. We. E si boy anu nyan. O alenche. Imalebo. Ewo mi no call me ni nkwewo. Mi no wa ka me ni me ko wa ke. Me na you je joking. O na le joke si je joking. Ko je won de ba je bo won. O na ni akedo ko bibi o. Me no ko ni notice you rich. Like you young girl. The men like a small breast cancer.
na ya fo na keleba mbla ya mobo e ya mobo no me mama kan afa bra wi e kan mama ya reach emergency benini odani awusa meni mi bi aka o mi beni gele akeleba chichi fin jikela ona kela ni afu flesh e ye la fetete po emu no ni oba ke efi amobu ani breast cancer wa ni efi amobu wallahi se kan baba o tan lo si ba na gbogbo mu anabo e ko eja nmi ko ogbelebu mi lo ana je si breast cancer di fun mo bo ni ko ayo bo po ka o togbe o je ba famo o to fa un be o wa se ko che ko efi odoblo o na ene ne ke o no baba yin ne ko baba se tumo ona coach breast cancer e fo to fo coach o inte lo ne fin chef o kala ba chake no ba di form to mo yo mo ko ne hot me e jo to me ne na agbona ole lawa mbra ime ya na from Bridge to Kolebu ewo breast cancer mi panye mi kaka afi ufo no ko ekwe kaka mi ufo nke ya ni abafi ka ponu ni ne okwo agbomoto no kejeji oyi ti o kan kan si oni ye mobo o fa ni oni ye mobo owo mi panye fai ke won ame mo fiamu e fian no yo na ba ka check e ka fe gbele no kwa ke o ya nu a check na mu na abo ni fe fine fe no ni e ba fe too late ma ora don akako we ni o men na menu yo na ye sure ake mo ko ba check mo ni ko wo am ba take lessons na ba pe ora don bo yo adon